Ganahan mo pahalipay sa atong mga kaslunon. Nagplano unta ko manghatag tag litson bag sa duha lang gud ka kilo tingali. Tagaan na to sila kay mga sagaran ani mga kuan man gyud kana bang lisod-lisod gyud ba. Na naman tay giandam nga 5 kilo rice out tag 10 kilos rice sila nya maglungag sila way sudan. Nya kasal nila ba no? Ato lang tingin taga aglitson ay 65 ug ang usa ka litson mahog og napo ka parisan ang magtabang sa usa ka litson sa 65 divided by 10 pila ka litson mga unom kapin so inon tanan pitoho na to kana litson no natay mapalit nga litson tag 15,000 malagtanaw na ko enough na siya unsa man okay mo donate na mo maghimo tag special slot litson slot litson slot pito nya inig ka ikuan sa nato igbaryo pista kay mga kapilya man ay muda nya daghan ba kay tag kapilya nga naglisod sad basig ang dado na kinilaw ra nga kapayas kinilaw nga puso saging may sa tingaling mag provide sa taglitson bisag gamay lang god para sawan-sawan so ako sa nang gihunahon nga ang usa ka litson tabangan og mga 5 ka kapilya nya 38 man ta ka kapilya 38 ka kapilya pila may kuan ka ana divided by 5 mga 7 sa no 8 so 15 tanan mass wedding o so duman siya kung nahuna karong gamisa ko so kaya pa ka na to duha na lang kaadlaw kaya pa tag 15,000 15 ka slot nga tag 15,000 litson slot ang muhatag ani dili malitson sa impyerno og naa kay 15,000 niya dili ka mo palit basig malitson ka impyerno joke sige ha mag kuantaron mag special slata hangtod sa pista kamong mga arang-arangan na nakadawat-dawat og blessing sa Ginoo nga naamoy extra nga 15,000 palit lang mo din hinato apil na mo mga online parishioners 15 ra ni kabuok atong tan-awon og mahurot ba ni hangtod karong May 3 salamat kaayo